Da nastavim danas dalje. Skinila sam dio odjeće. Moram ovako mijenjati odjeću da znam gdje prestaje bivši snimak i gdje počima novi. Znači, danas sam napravila 3 video zapisa, ovo će biti 4. I prepoznat ću ga po odjeći, a nažalost, na karti se mi piše da je to snimak 28.8. A sada je 7. mjesec i u stvari danas je 29. Tako da se moram snalaziti kako znam i umijem. I evo, ništa me ne izbacuje to iz kolosijeka. Isto da kažem da sam se uvjerila da nisam u pravu. Znam da ova kamera istovremeno snima video zapis i slike, a iako sam 3 video zapise prethodno snimila danas, pogledala sam, nijedna slika nije. Znači, ta kamera nema uvjete da snimi. Znači, treba neki omjer svjetla i ne znam, nekako. Znači, kamera sama odlučuje šta hoće i šta neće. Dobro, i tako da ja nekad bulazim da je to meni nekad neko ukrao, a u stvari nije ni snimljeno. Odnosno, ponekad uz neke video zapise bude preko 200 snimaka i poludim, treba to brisati. A evo, sad sam elegantno, ne moram nijedan video zapis, nijednu sliku da brišem. Dobro, danas je ovako generalna proba za mimohod koji će se održati 31. u četvrtak, 31.7. Mene to kao ne zanima, da li ću ga 31.7. gledati na televiziji. Pitanje šta ću raditi, jer nisam zatežena, za to nisam zatežena. Meni se nametnuo osjećaj, toliki sam nekih mimohoda vidjela tamo iz Moskve, iz Beograda, znači, sa ovako slavnom Jugoslavenskom armijom, pa na kraju sve to je otišlo u vjetar. Jer, kaže se, ta Jugoslavenska armija je neprijateljska. Znači, uvijek se sadržaj mijenja i uvijek tako da se ja ne vezujem za događaje, vezujem se za ljude u tim događajima. Znači, taj mimohod je kao obilježava onu pobjedničku vojsku, sjećanje na Oluju. I sad opet ne znam šta znači vojna i sad znam da treba još 2 slova, ali nemam pojma šta da kažem. Dobro, znači to je akcija i ja ću ispričati neke moje dojmove za tu akciju. Evo, stanovala sam u hotelu Park i samo se sjećam da je dan možda ili 2 prije toga jako mnogo bilo ljudi obučeno u vojne uniforme, jer hotel Park se nalazi vrlo blizu ove općine na Volovčici i tu je isto valjda neki vojni centar i tu je bilo vjerovatno mjesto gdje se trebaju prijaviti da bi učestvovali u toj vojnoj akciji.
dalje da ispričam, jedna od mojih kolegica iz Vukovara rekla mi je, znate kolegice, da sam ja bila u onoj koloni koja je izbjegla iz toga dana 4.8.1991. Imala sam osjećaj, kolegica iz Vukovara, imala sam osjećaj da me nešto vuklo, jer mi je mama bila u Vrginmostu zajedno sa mlađom sestrom. I ja sam htjela, mene je vuklo srce da ih ja idem posjetiti. Imala sam vjerovatno neki predosjećaj. Vjerovatno ja imam osjećaj isto da ta naša podsvest ima neke posebne, posebnu neku, neke signale vjerovatno. I kaže, zamislite, uvijek je iz Vukovara bio redoviti autobus od Vukovara, pa ja sad se ne sjećam da li je to do Vojnića ili do ne znam, nekog mjesta. Znači, Vojnić, ako je Vojnić, ali svakako je išao redovita linija iz Vukovara za to područje koje je bilo za nas, za mene okupirano. I znači, spadalo je pod naziv Srpska vojna krajina, ili kako, nemam pojma. I znači, evo, ipak ona je htjela da otputuje i uzela je autobus i nekako je zamislila da će od valjda Banja Luke, ne znam, dokle je mogla ići autobusom i valjda će se uspjeti prebaciti. I na neke čudne načine, malte ne autostopom ili pješice, jednim dijelom stigla je do Vrginmosta. I sestra je u to doba bila zaposlena u Crvenom križu, a mama, znači, vrlo stara. I meni je interesantno da ta kolegica je doživjela i Drugi svjetski rat, jer je, čini mi se, a ja ću, ako nije točno, znači to je meni maglovito neko sjećanje. I znači, ta mama je zajedno sa 4 svoje kćerke hodala isto u nekom zbjegu. Znači, isto ima neka sjećanje na Drugi svjetski rat. Znači, doživjela je ove ratne strahote 1991. u Vukovaru. I znači, neko srce je vuklo da ide posjetiti mamu. I sestra je rekla, koja je radila u Crvenom križu, da je rečeno da će se održavati neke vojne vježbe. I kad ono nešto grune, ili da li je taj dan kad je doputovala ili sutra dan grunulo, a ona kaže toj svojoj sestri, pa čekaj, nije to meni, to je meni stvarna granata, ili ne znam kako se ona izrazila. Kad ono opet grunulo, a znači ta sestra koja je doputovala iz Vukovara jako dobro razlikuje stvarne zvukove od onih koje eventualno se proizvode na vojnoj vježbi. I tako da je ona rekla, ajde da mi odemo odavde.
I sad ja ne znam kako, na brzinu isto kada trebaš skupljiti nešto što neku prtljagu, ispada da je ta sestra u brzini ponijela lavor. I nekako u nekom automobilu su se dalje ubacili. S vremenom je iz tog mjesta stvarala se neka kolona. I ta kolona je trebala da prođe Unu, da bi stigli u, da li Banja Luku, čini mi se Banja Luku. I zaustavili su ih, sat jedan su čekali. I sad je bio zaključak isto te moje kolegice, zamislite da su nas pustili, koliki bi životi isto bili sačuvani. Jer je ta kolona bila bombardirana, valjda iz aviona ili ne znam ko je sve pucao na tu kolonu i tako da je bilo mrtvih. Znači, za te mrtve jučer sam u kući ljudskih prava čula te podatke, odnosno jedan dio podataka. Isto da kažem, odnosno tamo u kući ljudskih prava rečeno je da Dokumenta ima jednu svoju metodologiju i mole se svi oni koji mogu biti svjedoci i koji mogu nadopuniti podatke, znači o poginulima ili o tome kako se isto odvijela ta akcija, kakva su svjedočenja. A meni je isto interesantno da kažem, ja sam bila iznenađena kada sam svježe nakon ove, kako se zove, mirne reintegracije, dolazila u Vukovar. I u onoj ulici koja je iz centra grada, koja se okomito naslanjala na Dunav. Tu je, evo, u toj ulici je nekad moja sestra radila u Zavodu za zapošljavanje. I imala sam priliku onda posjetiti njenu kolegicu, ja ću odmah reći Hrvaticu, jer je iz 1991. godine jako bitno koje se nacionalnosti. Znači ja sam je poznavala, znala sam ime, a sad dok sam htjela napraviti neki uvod, zaboravila. Dobro, znam njeno ime kao, znači pravnica je, to je prijateljica moje sestre iz Zavoda za zapošljavanje. Znam da je to, ja sam je, odnosno Zlata, ja sam je znala isto kao pravnicu, radila u srednjoj ekonomskoj školi. A kasnije se udala pa je njeno prezime Dimitrijević Zlata. I evo imala sam je prilike upoznati i to snimiti, taj susret sa kamerom u, kako se to zove, na Sajmištu, u komunalno poduzeće. Znam da sam bila vrlo lijepo primljena i tako prijateljski smo odlično razgovarali, jer se jako lijepo poznajem. A kasnije sam Zlaticu vidjela na sam dan pada Vukovara
ili oslobođenja Vukovara, meni je svejedno da li ću izreći oslobođenje ili pada. Meni je taj dan tragedija za mnoge naše sudbine i ja kao mirotvorkinja, odnosno gadno mi je reći mirotvorkinja, meni je onaj izraz mirotvorac, nijedan rat nije moj. Tako da u tim ratovima ko se osjeća pobjednikom ili kako da kažem, ili pobjeđenim, ne igra kod mene tu ulogu. Meni nijedan rat, meni je rat tragedija. I posebno, evo, gledam te sudbine. Dobro, evo, počela sam pričati o Zavodu za zapošljavanje u toj ulici i niže je bila niz nekih trgovina, pa između ostalog bila je u ono vrijeme prije rata ova trgovina petene robe iz Iloka. Više se ne sjećam kako se zvala ta trgovina, ali sam ja pročitala naziv gdje ja sad ulazim. To je bila nevladina organizacija. A meni su sve nevladine organizacije maltene nešto jako prirodno i prijateljski. Tako da sam ja ušla i lijepo pozdravila i lijepo se pozdravila i započela razgovor sa djevojkom koja je tamo radila u toj nevladinoj, ne znam da li se zvala ta organizacija Proni ili nekako drugčije. I tako u razgovoru pitamo, evo, ne znam, je kao iz Vukovara, kaže, pa dobro, ona i nije iz Vukovara. Pa odakle? Pa evo, ona je iz, da li je iz Like, da li je iz, ne znam iz kojeg mjesta, ali znači iz tog mjesta što je nekad pripadao tom teritoriju Krajine. I pa ja pitam, a kako se ona tu našla onda u Vukovaru? Pa kaže, evo kad je bila ta akcija vojna, našla se u tom zbjegu i eto, sad je u Vukovaru. Ali ja kažem, pa dobro, a zašto su uopće kretali? Jer ja sam cijeli dan slušala kako predsjednik Tuđman izgovara, nemojte nigdje ići, neće vam se ništa dogoditi, ostanite kod kuće. Tako da je to meni već probijalo uši 100 puta to ponavljanje. A sad ona je pobjegla. Pa kako, zašto se pobjegli kada je a niste čuli da je Tuđman rekao da nigdje ne krećite i bit ćete sigurni. Kaže, pa nismo čuli. Pa kako niste čuli? A ono kasnije sam ja tek shvatila da prije nego je uopće krenula ta akcija, ovi savjetnici, veterani američke vojske su omogućili da savladaju umijeće ova hrvatska vojska da uništi ove dalekovode. Ne dalekovode, ove, kako se zove, što preko čega se emituje televizijski program ili radio. Evo sad se ja neću sjetiti kako se zove ta cjelokupna ta, a ja ću reći mašinerija. Znači, uništeni. A mi ovdje u Hrvatskoj smo mogli
kažem, po tisućuti put čuti ostanite, ništa vam se neće dogoditi. A ovi nisu imali prilike to da čuju. I isto tako, i dobro je da nisu imali prilike da čuju, jer su se spasili. Jer evo, juče snimajući te podatke o toj vojnoj akciji Oluja, imala sam prilike da čujem sudbinu tih nepokretnih staraca, tih koji nisu napustili svoju kuću i našli su se među mrtvima. Isto sam imala prilike čuti podatak, isto, da tako kažem, dio te hrvatske vojske je pomagao, a dio je, odnosno neke su ubijali. A evo, računaju se da su stigli na taj teritorij pod zastavom hrvatske vojske. Znači, svaki rat ima toliko tragedija neviđenih. I evo isto, što se tiče te vojne akcije, imala sam prilike sresti kolegicu tu u Zagrebu, koja mi je rekla, moj brat bi vam imao šta reći, ali on nerado govori. On je bio u toj koloni zajedno sa mamom i preživio je. I evo, sad živi i dalje u Hrvatskoj, ali neće da priča. A ja isto sad znam, nema kome da priča. Odnosno, ja ću nastojati da se upoznam nešto više sa tom obitelji i sa tim bratom i da pokušam da snimim njegovo svjedočenje, odnosno njegovu tragediju. Ali znam sigurno, ubjeđena sam da nema on stvarno kome ispričati i najsigurnije za njega je da ništa ne priča. Iako ja to mogu isto snimiti, da ostane privatna snimka. I možda kroz 10-15 godina ili kada neko može pretvoriti tu snimku u javnu. Ali isto vjerujem da ovisi o želji čovjeka ili o njegovom integritetu, o njegovoj snazi, da li želi da bude živi svjedok događaja ili ne želi. Jer neka još uvijek su neprijateljska vremena i evo, ja imam isto interesantni osjećaj. Ja sam bila najnormalnije pregledana, neki mladi vojnik je na kapiji kombinata Borovo pregledao naše stvari i mogli smo ući u autobus. I taj autobus je prolazio kroz Trpinjsku cestu i ja tamo nikakve tenkove nisam vidjela. A govori se da je Trpinjska cesta groblje tenkova. Nemam pojma gdje su ti tenkovi. Odnosno, rečeno mi je, pa oštećeni tenk vojska je odvlačila natrag. Pa kakva je to onda akcija, uništiš tenk i onda gledaš kako odvoze taj tenk. Meni inače cijela ta borba oko Vukovara, meni je to
Münchhausenove priče. Odnosno, evo, sad bi trebala da se divim ovoj velikoj vojnoj paradi, ja ću upotrebiti riječ vojna parada, jer posuđujemo ove tenkove ili ne znam tu neku vojnu opremu iz inozemstva. I da pokažemo sa kojom nekom ogromnom vojnom, kako smo mi sad postali neka velika vojna sila. Meni to isto jedan performans. Odnosno, ajde, to nazivamo da bi ja mogla vidjeti 31.7. mimohod svečani. Znači, ja sam tih mimohoda kroz svoj život itekako imala prilike da vidim i znači, ta neka jaka jugoslavenska armija, neko kaže treća po jačini, neko četvrta po jačini u svijetu i mi kao goloruki, taj moj Čipe, on je Münchhausenove priče i meni ispričao i sad mi, ja ću reći, bulazni tamo na Saboru, kako on neki veliki branitelj, kako mi je baš on omogućio da mi stvori Hrvatsku, a meni Hrvatska teritorij, a na tom teritoriju se smenjuju režimi. Pa znači do 90. godine sam živjela u jednom režimu, a nakon 91. u drugom režimu. Nisi ti meni nikako držao. Ti si mi stvorio jedan režim. I taj režim tebi omogućava da se hvališeš, da stanuješ u nečijem tuđem stanu, jer od 91. nikakva stanogradnja nije bila, znači ušao si u nečiji stan, a svoju kuću u Vukovaru ovako povremeno dolaziš. I isto tako tvoji sinovi, ili ne znam koliko imaš, isto zauzeli tuđe stanove. Tako isto i ova Kata Šoljić, 9 unuka. Svi su oni 91. dobili stanove. Pa čiji stanove? Pa oteli smo stanove od onih koji su bili, kako se zove, imali stanarsko pravo od armije. Evo i moj profesor Crlenjak, njemu je omogućeno da stanuje u jednom stanu, u lijepom stanu u Novom Zagrebu. Isto, evo, dodaću, Crlenjak je bio zadužen ili, znači, kao osnivač HDZ-a, bio je u onoj grupi koja je zauzela prostorije Radio Vukovara. Pa se onda taj Radio Vukovar, koji je sa sjedištem bio u Vukovaru, rascijepio. Jedan dio, odnosno Hrvati su nastavili da emituju kao Hrvatski Radio Vukovar, a evo, ne sjećam se kako se zove, znam da mu je sin se zvao Kiseli, nadimak Kiseli, i znam da je ta njegova kćerka bila moja učenica i da se na neki način i zabavljala sa ovim Kujovićem, profesorom Kujovićem, i znam da je ona završila, odnosno u to doba se moglo završiti školovanje sa 3. godinom. Ja nisam htjela da budem na toj maturi 3. godine, kad se završavalo sa 3. godinom, moju ulogu je preuzeo Kujović. Tako da se to isto svega i svašta godinama, odnosno uvijek neki ljudi mogu
obavljati neke prljave stvari. Nema onako nekog čistog režima. A isto, ajde, ako sam sad isto spomenila tu 3. godinu mature, u to doba je, znači, Matika Mađarević